Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Oppo F5 Pro didatangi dengan IP69 garis air. Betul ke? Jom kita tengok. What? Bila dah masuk air, korang kena ikut step ni supaya sound speaker korang tak pecah. Mula-mula, klik Phone Manager, scroll ke bawah dan klik More. Lepas tu korang tekan je speaker cleaner. Bukan setakat garis air, Oppo F5 Pro ni juga tahan lasak tau. Sebab phone ni ada military grade shock resistance. Power tak power? Sudahkah anda belajar? Sila komen.